Abalele ukuthi uboshiwe waziwa ngomhlaziyi kaMaskandi ey'nkundleni zokuxhumana usiqiniseko. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbosi njengamanje ukubingelela uyena Mathinda Cebo Sitembu zomqondo lamehla akha abanyezi baqhamela imali thiboza. Ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicotha ngizokulungele upress i-subscribe button wenze sure ukuthi like ukuze njalo mase kuphela amavidiyo kube wena uqala ukuthola notification. Bese wenza sure ukuthi ukhomenta ivideo mangabe usu-understand ukuthi kahle kahle sikhuluma ngani. Sekusabalaleli indaba ey'khithizo uthibela laphana page-ini lakhe uthibela wathi asemxavunile owaziwa ngokuthuka uKhuzani usiqiniseko laphana-ke amaphoyisa. Abantu babe sebaba nemibono ehlukahlukene njengoba-ke kujwayele ukuthi kuhlukahlukane imibono, abantu baveze ukujabula noma abanye baveze ukungenami ngesayidi labo. Mthombo Thembekile ubungakaconfirm ukuthi ngampela akatholakali, kodwa sesimzamile efonini isiqiniseko akatholakali, kodwa-ke sizazophinda futhi si-update ukuthi kwenzakalani. Uma ngabe futhi ukuthi uyatholakala sizokwenza sure ukuthi siyakutholela yena ey'khulumele yena mathupha ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, njengoba-ke kungaveli ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, kodwa-ke uThibela uveze ukuthi ojwayele ukuthuka uKhuzani. Lokho kuchaza ukuthi akusilona icala engathiwa mhlawumbe uboshelwe lona, kodwa-ke yena uveze isayidi lokuthi ojwayele ukuthuka uKhuzani. Okay, ngana kwethu mina nawe sihlanda phana comment section ngosuvo lakho mayelana noludaba ukuthi ubusudizwile, uma uthi ubusudizwile uphatheke kanjani ukuthi-ke usiqiniseko kuvele ukuthi uboshiwe. Hlangana phana comment section noma kwivideo elandelayo. Hlala nami mina ngihlale nawe ngizokulethela zishisa zinjalo. Ngiyabonga ithuba.